keng mun tak pada beceran tak bolong Pak kan jadi kempengai Tanjung kadang ngocak mbak si mak si laki mau telambok teretan di ngabit si bini mati buru mati kapan mari belum kan parah kan ngocak napa ujan ketemu ngarapi ben makai ayo mijek gempang iki mun pada selamat ketemu mun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngereng ngarang sareng mau syukur dek Gusti Allah telu kalih kalaben lafal arang sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tor ngireng arang sareng mau sholawat dak Rasulullah telu kalih kalaben lafal Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mautu babun fakullu nasi dakhilu amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong ajunan Kiai Haji Batwi Muslim si abdina sangat amul jaki ajunan Al-Fadil Kiai Anis Nur Soleh sareng ajunan Al-Fadil Kiai Abdul Hanan Syafi'i sareng ajunan Al-Fadil Kiai Khazai sebeten kaula sangat amul jaki terhormati simulja cukan Kiai Jauhari sareng cukan Kiai Mahfud Kiai Subahri sareng Kiai Abdul Manaf sareng simulja Ustadz Juri sareng simulja Kiai Abdul Salam simulja cukan Kiai Ahmad sedaja para kiai para guru sebeten kaula sangat amul jaki tokoh masyarakat langkong-langkong Bapak Kepala Desa Tanjung Bapak Harun sareng sedaja jajaran posepo kampung selain sebeten kaula amul jaki ajunan Bapak hadirin muslimin ibu hadirat muslimat lebeleh datang ke pamili onjangan pencinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samuga kaula ajunan misami kenging barokah syafaat ipun sesampai ngateraki dek katitel husnul khatimah sehingga perkumpulan siang mangkin kento jadi tanda kaangku terosah apol kompolah kaula ajunan ku aku iswargana Allah amin Allahumma amin sebeten kaula amul jaki sahibul hajah teretan reng seposi mulja bukana leres Pak sareng cuken Haji Abrar sareng cuken Ahmad Zaini langkong-langkong teretan Junaidi sebari Mekai sekadima neng ares saja keluarga kaito sekadima i ares yang semangkin al tuan rumah membaingati haul atau Pak Polo Arena almarhumah Hajjah Susanti iki si ampun paleman kada dak junan Allah mancer muka sateja amal bagus iterema sareng Allah ben itekel-tekelah mana biki beda kalakuan cobaan samuga kenging ngapa-ngapora kenging ridho Allah kenging syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga almarhumah kenging tambahan rahmat nikmat kejembaran ya alam barzah sampai oleh hadiah nikmat akhirat iki kento swargana Allah berkat sabab samuga sareng Allah barokana itu bagi setuju keluargana foto-fotona sehingga keluargana jadi keluarga si manfaat si barokah selamat hajat mulja untung dunia akhirat amin Allahumma amin sebeten kaula amul jadi Hajjah Susanti samakin ampun oleh Pak Polo Arek si berangkat ke Kamah Pleman
ke kamah ke Roma si nyamai alam berzah pagi mulai beni Roma aku lajunan ikan itu ikan itu cuma sekatir terminal mas dimangkan makan gula bersampian ke pikeng kita ada pak iki bagi kita ada pak kengtos antosan kenapa sih antos abangon Roma punten ngantos abini punten ngantos kompoi punten ngantos soki punten napa sih antos ma kajian ma kenurutin depak katan cungkeng pola na kita ma nih kentar katan cungkeng ngantos mati pak pada pak jamin maring kenurutin depak kecompok tak jamin pak keng mantir deh pak amin Allah sampian 7 ekor semakin des beres enggak tak jamin mulai kemudian cek dering-deringan tuh ini nih dibarin mulai setengah bulan nih tetangga sampai berang nih lengan aja beda orang sakit ternyata nelpon dokter gunungan kesa bereng sakit nelpon dokter ngintarin bi dokter sontek pak sontek bi dokter hilaci ini cek yang sakit nyaman mari nyontek mulai dokter tak oleh berapa jam nelpon di kondokter cek dokter alamatnya ayo ibadah dah mari saya sontek beres si nyontek mati ayo bulan nganda lagi bulan muda tak osom nganda lagi bulan beres tak osom iki kadang di abi ini ya kare 2 hari mati pak mati mulai masuk udah bakal bungkuk kare 200 meter mati minta yantos malaikat tak osom tosan iki Allahumma sholli ala Muhammad nih Haja Susanti kan anadar nyala menanang ke pengajian nyala menaro mati makan sama gen Haja Susanti itu ngale alam pindah di kaimah tempat Susanti ini kan macam delok semanggen macam 2 Allahumma sholli ala Muhammad setong nengi lobang guys apa nama lobang kuburan nomor 2 alam barzah kuburan lobang gak bisa ternyata bani alam barzah kuburan napa kisah kak disabuk keneng na jasad keneng na badan misalnya kak kiai badan ni kamu tada rona nyamai tang kaya boleh lancung deh kocak tang kocak mai ye tak bagi tak Arab mai tatun cak Madura nak mayit alosa cak kasera bebedang minta ikut cak bebedang biar yang tajung beleka mayit ben bebedang satria tanan iki bagi mau ngocak bebedang mayit mau ngocak mayit bebedang alhamdulillah bisa baik hadis apa ngormat manusia takok bau nak itu takok keluar makanya Islam mon agabai kuburan ni bakon pada lem berempa kuburan ni kau koran saya komatun wabastatun sapa mancengen ben sapa bertanang kebai kuburan toron ke bebe atanang pekatas mon lanyel lembenang tanang bagus ya pak mon ni kayak itu agak kuburan macam ni ke saya kayak mon ni compok agabai agak ada kabur tukang kali lah pak kenapa betong ampar keleng molos mau ngali kolpeto semaria kolpeto sehingga mau dicompok kamu lau kamu reja mau nakai kuburan kapan depak kenducil orang ngocak cukup lah anapa dari ke li anapa bi islami pakon pada lim malah japon Islam ternyata mun akabai mun apun mayit mun murni mun murni mur apa demait mare ipendem ipakon seram kuburan kadinto anapa mi ipakon seram bumi male rapet male tak bengah mi sanika takok beda bau keluar ternyata Allahumma sholli ala Muhammad anapa kayak mun beda baru keluar mun beda bau keluar timbul fitnah ke masyarakat nah pecan masyarakat aduh isek sangarai kok tak lagi padahal mun cuma beceng nih kabeni tanda nih siapa coba bedang kita beceng apa
manusia ni kamu baca ngam saran ben sape Pak ini Pak mun baca apa dengan manusia itu lebih saran ben sape apa sape ni kakakana sederhana Allahumma sholli ala Muhammad napa kakakana sape rebe raja rebe keni tompek buu nih kakakana sape deh Pak mun kau lajunan napa sih kakak tahu tempe iki lagi tahu tempe aja potong kok tasik minta bau gitu iki maka saran ben sabar Allah sallallahu alaihi Muhammad ya beda manusia dia orang beda Pak beda kuburan rempah oleh berapa puluh hari rempah sedang Masya Allah icapu aing itu ronin bi motoni becek bersih subhanallah Pak beda bau room ceritaan bau misik bau ajaras buat bau binamur tanya aki ke saya be namanya njo kopi tanya aki ngucap nje ini karo om keng kita malarat Pak tak nih kebaikan dari lereng Tanjung re Pak rang beda keng rang beda masih kayak itu hancur Pak kering beda bumi tanda sing akan Pak beda pasera palainan mayit pasera gitu nabi rasul para sahabat orang yang hafal Quran tak hafal keng ahli baca Al-Quran ini mayit tak hancur Pak alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad kaisa badan keneng naik kaisa roh lain tempat apa ikai marroke itu neng alam barzah itu macam dua ceritaan iki alam barzah si roh si selamat beda alam barzah nak roh si tak bejer si tak selamat Pak si celaka ikai malam barzah si selamat Masya Allah fi illiyin ikan dengan si paling tinggi ikai makinto di atas nalangi kapeng peto si nyamai raudhatun min riyadil jannah kebunan setengah dari kebunan ke mancermu ke hajah susian susanti ini tempat akhir kaisabi Allah amin amin Allahumma bangga sepo kau lajunan mancerin tempat akhir kaisabi Allah Allahumma Masya Allah pernah luar biasa Pak kita depak ke swarga keng masuk ke kebunan ampun Pak mun ke swarga kita depak Pak kita pergi akhirat nih Pak iki aku tinggal hancur alam nih gitu kan tinggal begini kakak bitangi nih Pak makin beda istirahat beda ya lambar seneng mau seneng mau saya selamat makanya kisah khusus orang saya selamat khusus arroh saya selamat bi'iliyin ikan dengan si paling tinggi di atas nalangi kapeng petok saya nyamai kebunan suar gini kasih bejer pun saya tak bejer tak bolong Pak tak bolong iki Allahumma sholli ala Muhammad ring tua bejer selaki bejer si bini tak bejer tak bolong mun pada bejer tak bolong Pak selaki bejer si bini bejer anak bejer kompoi bejer tetangga bejer tak bolong alhamdulillah keng mun tak pada bejer tak bolong Pak kan jadi kempengai Tanjung kadang ngocak mak selaki mati lambok ceritaan tingabit si bini maki buru mate kapan mari bendemkan parakan ngocak napa ujan ketemu ngarapi ben makai tanya meje gembang engki mun pada selamat ketemu mun tak pada selamat tak bisa cerita mi polereng Tanjung toh nabi ben rajin tak bolong Pak serah Nabi Nuh benyaina tak bolong serah rajina masuk neraka Nabi Nuh ke suar ke alhamdulillah kenapa Nabi Nuh Islam Nabi bini nak kafir karena Nabi Nuh ben putrana tak bolong Nabi Nuh ke surga putrana karena sera putrana Kanan kafir masuk neraka Allah ninon Siti Asia ben lagi tak bolong Pak Siti Asia ke surga lagi nak neraka sera Fir'aun Masyaallah kan Fir'aun sampai makin tidak ring ninda nyaman ya Pak beda Tanjungannya sama Fir'aun Pak jaga kan kerja lain tuli gentek pada sama Fir'aun kan iki Allahumma sholli ala Muhammad Fir'aun masuk neraka rajin Siti Asia ke suar
Nabi Ibrahim tak bolong dan abana Pak. Nabi Ibrahim ke surga abana saya ma'azar kanara. Kenapa bi karena kafir. Makan belum sampean tapi terus apolong kan. Amin Allahumma. Sehingga Allah Ta'ala mesen dek orang si iman. Nah apa pesan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Debuna Gusti Allah. Ingat orang banyak sepada iman kapi ke Allah. Iman kan? Iman Pak. Percaya ke Allah. Berapa Allah Pak? Situng. Tapi bagi. Iman ingat orang sepada iman kapi ke Allah. Ku aja ke ben kapi. Ampusakum. Dek ben cibin kapi. Ben cibi pertama kali jaga Pak. Pertama kali abang ni jaga. Wa ahlikum ahli naba jaga. Saya ahli nikah bini, saya ahli anak, saya ahli kompoi, saya ahli mun bisa tatang ke jaga dari penapa naron dari apoi nara je sampai masuk ke apoi nara carana jaga sholat jaga anak pertama jaga sholat tak anak kapan umur 7 tahun wajib soro asa lah iki bagi soro kawal umur belu kawal umur sangat kawal mun sampai umur 10 tahun tak apa jeng maka wajib toh dari parlo nak aja kelima takut masuk nara bini cek sentusen tore bini pakai cengkal tore pasti ngak pen bajang bu leswa iya kak kita alakong kok salah kok bajang bu jaga ajeng lesok Bu tutup aurat gatel ujang peluat jaga aja bu maki gatel ujang iya kaki tak laku manuman cerita anak apa benih dunya Roma nagulajunan iki dunya kita Roma aja kerja Roma permainan sabijak mate iki bagi sepaling punten sabijak telok Pak ini akan rutin lah umur sabijak ding tasarinding jala ini bagi Masyaallah jangan cari saben lagi rutin genteng Pak haram genteng mau boleh mau minyain tancu wah gila kereta mau setiap kelar minyain porge la pote ini bagi ya Allah Allahumma ala Muhammad kengai pen bini bini makin cengkal tore kula ajunan saya ngajak bukto min pen bini benih kebaya bini itu nyamuloloh benih kebaya bini tanjung meloloh tapi kebaya bini sampai ke alam akhir Allahumma sholli ala Muhammad dan semakin ini apa biasa kan iki Junaidi Ben Siti Haja Siti Susanti abesa Junaidi Odi Susanti Ma teh ini kan sekejap abesa ternyata sekejap ku lagu tinggal pada mati mau pada selamat abolong iki Pak abolong ya lambar zah teh kini bolong anak bini laki bini laki bini anak reng tua kompoi embak Masya Allah guru santri abolong ya lambar zah boleh dilancur alam ternyata abesa boleh bon abesa jaga dari kubur mencarwa mangkat di sebang mangkat abang kang molos ya Allah mangkat kama intar kama mahsyar ika mahsyar gitu padang Arafah Mekah si pada yukupin orang haji Arafah dari Tanjung intar ke padang Arafah ika orang Mekah numpak pesawat ajalan ada pesawat Pak tidak pilot Pak mati apa ya abang kangkap tak ada pilot, tak ada Honda, tak ada ojakan mangkat tak ada si gelem di Tanjung Pak si mangkata Abu jalan kamu kami paham bergelem tak ada si gelem kayak pakelar tak gelem bakun mangkat Pak apa si akhiri ngapoy Pak apoy siapa si pengal kapoy apoy rob di timur mangkat toh alaben ngapoy laben terus buru ternyata buru sampai depak ke padang Arafah ke masar lo depak ke masar boleh Pak lagi bini
anak ring tua kompoi embah santri guru apolong boleh Pak apolong kalaban kabadin abang kang ari kacetak sengcengkang di baba teh malangal kang bodo orang sikil lemben pelona bodo sikil bujela alangui ke pelona teredan berapa tahun luar biasa abis gitu Pak abis dan bentunya gitu alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad Allah di mare potos pasar gitu apa sah boleh Pak intara kama katete intara katete mangkat ke swarga mangkat ke neraka mangkat apa sah boleh mencar boleh Pak mencar boleh deh Pak ke lapangan tete ini Pak iki ento tete kencang perjalanan 1500 tahun ibu-ibunya gitu neraka gitu lapangan Pak kita kumpul ke fitretan sering tua anak bini laki kompoi mbak guru santri tatang ke kumpul lagi itu ke Pak si unggah ke tete nih tete neraka padeng ampun Pak padeng ki ada panika pas saling tahu paspor kan itu kayak untuk perpisahan terakhir Pak ini perpisahan terakhir naudzubillah mun apesa terakhir kan itu ini mun bejer tetan silake matau paspor kebelah Bu alhamdulillah tang paspor biru al jannah engkau bi Allah ipakon masuk surga si bini matau kia teretan alhamdulillah Pak tang paspor biru al jannah engkau bi Allah ipakon masuk surga si anak matau paspor kia Pak alhamdulillah Pak Bu paspor ten kula biru al jannah kula bi Allah ipakon masuk surga kompoi sanika kia Pak alhamdulillah Pak alhamdulillah kae ten kula paspor biru al jannah surga sampai datang ke teretan panika si kocak ki zumaron rombongan masuk ke surga amin Allahumma terus lagi pagi manteran kinuruddin beneng Tanjung sebenarnya Pak